Ya, vulani umlomo. Mayizosebenza mkhulu izilonge singeke imlimazi. Sengisebenzele abantu abaningi le. Sengibuye le egcile. Alomuthi uyasebenza. Uthi somthatha manje. Hayibo kanti le. Hey, ngiyacabanga. Kholwa. Umfana bamfaka isilwane esikhulu. Bamfaka isilwane. Bamfaka isilwane esikhulu. Bekabhema yena or something because bengeke zetshontshe izinto zabantu. Shuthi bekumuntu bekabhema ama drugs and then wagcina sekathi labantwana baba ngeke ubazi laba hamba khona nisolela ukuthi ngendlela yenza ngakhona. Wenzani mama uyanishaya la endlini because ngiyabona ushaya wonke umuntu nizeni imkhona manje nicela abafana laba umacula kasi ukuthi bangincedise sikhiye la endlini. Molweni mandizibulisele lapho kuni nonke emakhaya elami igama LAVAWS pronounce lava sinkomkani abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami bafethu namhlanje sibhalele ngumama la ekhaya umama uthi nengxaki nomntanakhe ngoba nimbona nje mama ninjani siyaphila baba siyaphila nathi mama bensacela ngixelela ama viewers wethu ukuthi umama ngubani and why nisibhalele namhlanje la ekhaya ni uKhensana Suwela. Oh. Niyahlupheka kakhulu. Ngize ngacela iJozi Pascope ukuthi ingisize. Ngalomntwana lo kudala ahlupha nabantu. Ngithathele lento yarashe ezindlini zabantu. So nibize yona ngoba niloku niyibona ukuthi iyasiza kakhulu. So nithi beze bazongisiza ngalomntwana. Angazi kwenze njani ama drugs ora yina orabaloya angazi. Umuntu omdala ngoba uyasho namanje usichazela ngoba bengibone ku message yakho ukuthi umntana ngathi bekatshontsha izinto zabantu nani. Ngicabanga lokho ukuthi wahlangana nenkinga ngoba bekumuntu ongathi siphathanga kahle yajika nezinto ezingekho right. So ngiyasola ukuthi maybe ngumuntu owamphazamisa endleleni. Ukhona lokho kungayenzeka aphazamisekile ngoba abantwana uhambi nabo. Yeah. Okay, angikubuza kanje umuntu omdala saqala ngoba manje ngoba usibona size suthu no Mr G. uMr Jones usayolanda inyanga yethu yabo ngoba sithe sifunda lapho ku message sabona ukuthi ngathi umama uthi kuzo lo mntana uphethwe izinto ezingafuna inyanga ngaphakathi sathi hayi ngcono masiza la size nenyanga ukuthi ke yithi sisheshe safika kuqala sathi Mr Jones eze nenyanga esilandele siyathemba ukuthi uzokhawuleza efike umuntu omdala bengisacela mama nje usichazele ukuthi yini oyenza because siyabona umbophelele kwenzakalani kahle why uzumbophelele sihlala simbophile hayi ukuthi nihlala nimbophile angeke nimkhona ngiyi1 ujwayele Mr T uyenza kanje please sorry mama mfethu ngicela uhlale lapho umbambe nale inyawo lezo uhlale phezulu kwale inyawo once ngiyi1 angeke ngikhona ukumbamba uhlala ebusuku nimbeka kule room le umkhiyele lapho niyamkhiyela ngoba ngendlela enza ngakhona ushaya ezeshaya kwa nawe futhi sola ukuthi ilwane ezinjani ayi wenzani mama uyanishaya la endlini because ngiyabona ushaya wonke umuntu nizeni imkhona manje nicela abafana laba umacula kasi ukuthi bangincedise sikhiye la endlini sekaphila kanje vele niyambopha phila kanje that's why nizeni nithi noma yini iJozi Pascope ayincede kakhulu ngalomntwana ayincede no yini ushapu uthini uthini angazi bana angikwazi mina hamba ufuna la hamba uzokwenzani mama yo makuyilento odila nayo everyday le iyo impilo esiphilayo baba le and ubaba la ekhaya akasekho ne ubaba la ekhaya angasekho siphila lempilo le or bamfaka inyoko urlayona angisazi lesilwana bamfake sona ngicela ninisiza ngoba njalo niyanibona niyabasiza abantu no umuntu omdala sokwenza konke kusemandleni ukuthi una yena uneminyaka emingakanani iminyaka ulaka bo 26 una 26 una 26 isikolo wasiceda isikolo hayi angasicedanga kahle isikolo so mhlambi la bekahamba khona mhlambi wathi into ezinto ezirongo angazi bengahambi naye umuntu omdala hlala phezu kwakhe Mr G angeke ubani lo Thembi kuzokhaba imic yami lo
Ay mama, makuyilento esibenibhekana nazo every day. Bekabhema yena or something because bengeke ezentshontshe izinto zabantu. Shuthi bekumuntu obekabhema ama drugs and then wagcina sekathi labantwana baba ngeke ubazi laba hamba khona nisolele ukuthi ngendlela yenza ngakhona laba hamba khona bayabhema bayenza yonke lento le and thina abazali noma sibazama ukuthi baye inkonzweni bayakuphi bayabaleka baba iyo lempilo yakhona. no hayi umuntu omdala ihlungu le situation. Umfake phansi lo Mr G, umfake phansi lapho ngeke sizwe ngaye until guys ngoba bengishilo ukuthi salinde Mr Jones hopefully ukuthi sekazofika ngoba angiyazi lento le. Angiyazi le situation. Bengizathi uMr G emfonele manje ngoba mayemfonele ufuna ukukhaba thina nomama lo muntu lona. Ay umuntu omdala itense le situation ngiya-understand ukuthi sincede nathi safika ngoba sisheshe safika kahle ngoba sibona mawusibhalela and siyayifunda ukuthi nanga umntana uhlale eboshelele bengazi ukuthi kuze kube isituation ewesi kanje manje ukudla nimzisela khona la. Ukudla siyazama ukuthi mawusifanele simenzele ukudla sicela abafana ukuthi bambambe angadli nje angadli mawungabe ukudla lapha uyakukhahlela akucithe akukhabela lekude kuphela amalanga angadlanga manje siyaforce ukuthi sicela abantu njengabantu bomphakathi laba amacubulakasi banamandla nyana bayanceda thina sikhoni asakhoni ba umuntu omdala yazi ngivelana na umuntu omdala mbambe G ngeke kwenzakala mbambe Mr Jones umuntu omdala no man yini firstborn yakho lo mntwana lwasi firstborn abadadewabo bashadile kahle kwaba uye nje lastborn onje oyenza lezi zinto wongumntana ngumfana kuphela and uyo oyi-one Ngivelana ibhlungu and ubaba ngasekho and into evisa ubhlungu umuntu omdala abodade wabo bazoshada bekushiyela and wena uthembele kuye ukuthi uyu umuntu ozosala egadeni lelikhaya nabazukulu abasahlali la sabile ukuthi abalimaza siyabacelela nasezihlobeni ukuthi bahlale kubhlungu kakhulu lokungibhekane nako ngicela usizo mama ngiyaxolisa umuntu omdala ukuthi nami angiyazi ukuthi ngayichaza ngithi inkinga kanje ingabe inkinga edalwa yini mhlawumbe because it's a very tense situation. Mina ngisola laba hamba khona ukuthi bathinta izinto ezingathintwa khona manje kugcwele zonke lezi zinto zokuthi mawudobha into akudala amasikhula bebathi singadobha izinto bona noma yini bayadoba so yikho umntana ama ahlangahlangela angisazi ukuthi ngiyenzeni angisazi no umuntu omdala itense le situation mina kwamna angazi ukuthi singayenzani guys like I said salinde inyanga yethu ukuthi ibuye umuntu esimthembayo sinokusebenzisana naye angazi ukuthi ngiyathemba ukuthi uzokwenza konke okusemandleni ukuthi eyikhuphe if kuyisilwane masizozama ngakho konke okusemandleni umuntu omdala ukuthi sithi kumnceda manje makwenzeka mawuthi awuthola umuntu lawa ecommunity eduze I'm sure kuba nzima kuba nzima kakhulu abantu bayamsaba lo muntu lo bayamsaba kuze kuba ngcono nyana labafana nyana abanyawupe nibacela ukuthi nibanika mhlambe amasende nyana ukuthi bambambe umuntu nje ngeke avuma lento le angeke avume nami ngizubuhlungu angazi ukuthi ngathi nangu Mr Jones my brother. Thank you so much, my kuse. Thank you so much. Sanibona umuntu omdala. Sanibona. Umuntu omdala angazi. Uhlali phansi. Angihlali phansi. Okay, ubaba ngaze ngahlalela ngapha because angifuni uflight ele camera yami umuntu omdala. Ungasondela ngapha mhlanga. Ufuna sorry umuntu omdala. Hayi bengithi nje uye lo mfana ninibizele yena. Ya uye umuntu omdala. Hayi. Yebo ngazi ubaba usangikhumbula mina ngithi. Ngisakukhumbula Mr Lovers. Okay. Ngisakukhumbula kakhulu. Manje umuntu omdala singaqala khona manje umuntu omdala mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi yini inkinga. Singaqala ngempela. Singaqala. Yo. Hey Mr Jones ambambe tight lo mthitho. Mbambe tight ngoba Sizele yena la. Nina bogogo. Nina bomashingi shana. Akufanele nisebenza ngempela umfana bakaphila. Sazoqala sisebenza la. Okay mkhulu, nizomsebenza njengamanje. Sizomsebenza njengamanje.
usebenza njengamanje mfana. Mkhulu ngoba ithemba lethu uzolunga boy uzoba right. Mbambene ngasikhabi lo. Mbambe ngasikhabi. Imbambe ngoba uzoba right wena. Nina bophuma nina bomtunga nabomshingishane nginabo hayi sifikile la abasibize khona esizosebenza umfana nangu umfana uyagula. Hayi yebo mkhulu. Niyazi. Mbambeni lo mfana. Anike ke sisiphoqakala la sifika khona sizoyisebenza ingane izophila. Yebo hayi izophila ingane. Sicela iphile mkhulu. Hayi izophila. Mbambeni lo. Ngaqale kumsebenzi wami. Ngizoqela umama azothi la phakathi kwalesikhwama lesi. Ento ma ngiyacela usondele umuntu omdala. Asondele. Umfana bamfaka isilwane esikhulu. Bamfaka isilwane. Bamfaka isilwane esikhulu. Mbambeni lo mbambeni. Mama ngicela ukuthi uzongifuthela njengamama lesikhwamini sami. Hayi uzophola. Nina bomtunga nawa amathambo angaqithanga ngizosebenza njengamanje. Ento ngiyibona la umntwana la bamfakile isilwanda. Siyavuma baba. La mntwana la kufanele ngizomsebenza azosebenziwa kuzokusuka lesilwane bamfake isona vumani bo. Siyavuma baba. Ngicela nimbambe. Mkhulu yenza Ngiyampolisa kuphela. Impholisa Ngifaka manje sengiyakuya. Sengiyakuya. Uzophola mfana wami. Uzophola mfana wami uzophola. Uzophola mfana wami. Uzophola khuleka nje. Ngizele wena nje uthi ngizopholisa. Kufanele nimenza nasezandleni. Kumele ibanje lezandla. Bambeni lezandla ingabethi umkhulu. Nasezandleni. Nasezandleni. Hayi. Uzophola mfana. Ngizele wena. Kumele uncedeke mfana sinceda wena la. Ngizokunceda mfana. Mina Ngizokunceda. Ngizompisana lembiza ukuthi kuyehla lo ekumphethe. Umuntu kumele uphuze lo mkhulu. Kufanele umuntu ofanele uphuze. Uzovuma yena lo muntu kanje. Vulani umlomo, vulani umlomo. Nawe uyaphuzisa umfana. Open his mouth Mr. Jones yaxoka la. Vulani umlomo. Mayizosebenza mkhulu long as ingeke imlimaze. Sengisebenzele abantu abaningi le. Sengibuye le egcile. Alomuthi uyasebenza. Vulana ungeni kahle, akavulanga umlomo. Vuleni umlomo, vulani umlomo ufana ngidisana. So. Naso-ke. Into sizoyenza enjengamanje. Okuningi kufanele ngizomenza umuthi ngibanikeza abazomnenzela ekhaya. Okunye akufanele ngisiwenzela nje la. Singakwenzi la ukuthi singakwenzeli la. Okunye bazomenzela khona ekhaya. Bokumshunqisela, bale ngihlungisela akunani ukuthi ukukhahlela kakhulu isilwane sihambe. Kufanele bamshunqisela ngasekhaya. Okay, angive njengamanje bambeni. Hamba naye simise endumbeni okuningi oyenzelwa khona ngoba lesilwane sinamandla kodwa hayi siyasinqoba sona manje mkhulu lento emphuzise yona bengamkhulula manje hayi bangamkhulula abamkhulula hayi long as no mkhulileni Mr. G amkhulule ngempela hayi ayisana amandla ayisana amandla manje ayisana amandla esishayile ayisana amandla mfana uzobeka manje hayi uba right no mama ngiyabona mama angithi uyavuma nawe ukuthi umkhulu uthi somthatha manje hayibo kanti le ngiyacabanga yini ngama yini manje umkhulu hayi indaba inamandla lento yakhe kodwa hayi izoyehla asimisele endumbeni mbambeni mfana mbambeni asimisele endumbeni Mr. Jones can you take him into the car asimisele endumbeni mbambeni sizosikhaba lo uzolunga asimhambiseni bafana angeke simenzela la konke kuphelela la no after nina wena abadala angazi mama nivalile la endlini ngikhile baba okay ngihlanganile ngoba angisazi ukuthi kwenzakalani no umuntu omdala sizokwenza konke siyahamba sendumbeni njengamanje siyahamba sendumbeni mfana uzophila mfana uyophila mfana sendumbeni guys
Niyabona ke sesile lana guys and manje siyabona ukuthi ngeke umkhuleze yenza umsebenzi omningi lana kulomuzi lona ngoba lo mfana thina sithi sekahlisa umoya nangu futhi uyaphakama uqalela phansi. Guys ngiyacela ukuthi mangabe unenkinga kanje na usibhalele ku Jozi Bioscope usibuye sokunceda. I'll come with the follow up bafethu nginitshela ukuthi kwayenzakalani ngalomfana ngizoninikeza i follow up even though singeke size singene endumbeni sibone umkhulu mayenza konke lokho kwenzayo ngoba ucelile ukuthi awafuni nje ama cameras and stuff. So sizohamba manje siye le endumbeni yakhe but I will come with the follow up bafethu after a few days or kusasa or day after tomorrow nginitshela ukuthi masifika lapha endumbeni kwenzakalani bafethu ngiyanithanda and I'll see you in the next episode.